Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an wa qala sayyiduna wa maulana al-imam Dhunnur al-Bahir al-Jami' baina ilmi al-batin wal-zahir al-Sayyid al-Sharif al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir Ba'alawi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lam rahimakallah annahu ghalaba alaina tulul amal faqasat qulubuna wa ghalabat alaina al-ghaflah fataraha maitatan la tata'athar bi dzikril maut wala bi ru'yatil mauta wala tatta'id bil ayat wal mawa'id. Qala subhanahu sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Wa qala subhanahu yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Wa qala al-Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad sahibur ratib innal mawa'id la tughni asira hawa muqaffal al-qalbi fi hidin 'anis sunan. Wa qala al-akhar laqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayata liman tunadi wa narun law nafakhta biha adaat walakin doa nafhuka fir ramadi. Akhir ma qala wa Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah. Radiyallahu ankum wa'lam, ketahuilah kata beliau al-Habib Qutbil Bahir al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, beliau adalah pengarang kitab Sulamut Taufik Tupontuk Setaja Maos malah lebih berkah majelis nikah. Juga beliau adalah pengarang Ya Arhamar Rahimin, saya karang tinang lah Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Sekelumit beliau adalah dua saudara yang sama-sama menjadi wali kutub. Mempunyai saudara laki namanya Tahir bin Husain bin Tahir, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wal Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Di antara didikan-didikan bibi beliau atau ibu beliau, karena abah daripada beliau sering rihlah keluar negara, keluar negeri untuk melakukan dakwah. Satu saat sang ibu pernah berpesan kepada kedua anak yang kecil, yang soleh, yang salihin, yang kelihatan daripada pancaran cahaya beliau akan menjadi orang yang besar. Wahai anakku, mulai sekarang kau sudah mencapai umur baligh, mulai pun meranjak dewasa. Engkau harus jujur kepada ibu. Apapun keadaannya, dimanapun kamu berada, harus jujur sama ibu. Naam ya Ummah. Sekarang kamu sudah beranjak dewasa, umur sudah menjelang baligh, harus sekolah madrasah. Sekolah madrasah sangona dari ibu beliau cuma situng sangona, pejujur. Ahlan wa sahlan. Keluar beliau keduanya Kak Dinto Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, sengarang kitab nikah bentretan Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir. Cuma akhlak beliau luar biasa, terkenalan alim. Atau Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, terkenalan jaja. Akhlak beliau luar biasa, tak pernah ngakan kecuali kakak ngakan, tak pernah ajaran ya ada kakak, tak pernah rasana ngadain omong na kakak, tak pernah rasana meke omong na kakak. Akhlak beliau luar biasa. Peleman dari sekolah madrasah, kanak dua ini kan Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhih Tahir menemukan seseorang yang lagi jagal seekor unta, nyembeli unta. Cek rela nyaman kanak kene ngetela orang nyembeli unta seneng, ambu gelu. Jues tak usah cek mulai kada gelu kak, renyongok ria bayi seneng ria. Si jagal gela oneng cek kedua naneka adalah putra daripada Al-Habib Husain, Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Orang hebat ria, aban orang hebat. Akhirnya beri ceking onta. Ya Sayyid, sub hada laham, inti buat nanti makan malam, inti kasihkan sama ummah untuk dimasakkan. Farhan, seneng kedua-duanya. Alhamdulillah ngakan ceking, alhamdulillah ngakan ceking. Ya Farhana, alhamdulillah. Pleman dengan riang gembira, seneng karena mulai ngeba ceking.
bajana mulai tak mulai jam 5 bajana mulai dari madrasah hari jam 5 terlebet hampir setengah 6 tak datang wen demer ya al-walad Abdullah bin Husin bin Tahir dan Tahir bin Husin bin Tahir mak tak ada datang dan teh adalah bang dari ini mamek lambat kalau bodoh anu ibu bodoh orang yang beli onta alhamdulillah beri taking nih untuk makan malam lah. Tidak ada asyak malam ini, tidak ada makan malam hari ini. Kamu harus tak kurung dalam kamar, jangan keluar, jangan ada yang keluar, jangan ada yang makan. Kenapa? Karena kau tidak jujur. Tak oleh ambu kaki buambuan, tak oleh langsung mulai kaki buambuan. Malam riak ada makan malam. Wah, didikan dari seorang ibu menjadi wali kutub kutban Al-Karimain Al-Habib Abdullah bin Husin bin Tahir wal Habib Tahir bin Husin bin Tahir. Tambah malam nangis di dalam kamar, rumah lapar, rumah lapar, rumah lapar. Lah, tak ada makan malam. Benih tak benih ke seorang ibu, naluri seorang ibu tetap kasih sayang kepada seorang anak dengan berderai air mata, bercucuran air mata, nangis seorang ibu. Tapi ini adalah bentuk tarbiyah, takdib, pembelajaran kepada anak supaya menjadi anak yang jujur. Subhanallah, jadi anak berkembang dewasa sampai di antara beliau amalah sehari semalam beliau maca la ilaha illallah sebanyak 20.000 kali, ditambah sehari semalam amalan daripada beliau Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir sholawat daga Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW sebanyak 20.000 kali. Berkah bektonah berkah umrah. Bahkan beliau tak tanggung-tanggung pernah ampun menggali kuburan yang akan beliau tempati karena beliau mempunyai ghirah, cemburu kepada seorang perempuan yang bernama Rabi'atul Adawiyah, seorang perempuan yang asal muasalnya orang yang laibah, yakni orang yang setak pati gena kelakona, tapi ning akhir umurah tobat sampai ngale kuburan menghatamkan Al-Quran 1000 kali hataman Al-Quran. Karena beliau merasa maloh da orang bine padahal andik haid andik nifas, maka engkau orang laki beliau menggali kuburan dan menghatami Al-Quran dalam kuburan sebanyak 2000 kali hatam Al-Quran. Tapi apa kata beliau? Malana a'mal wa kasbuna kulluh zalal lakin lana fika amal tuhil dhammar rahmah. Kami tidak mempunyai amal banyak, kami tidak mempunyai sholat malam yang banyak, kami tidak mempunyai ibadah yang banyak. Malana a'mal, kami tidak punya amal banyak. Wa kasbuna kullu zalal. Allahu Akbar, amal sebanyak nikah tapi beliau masih mengatakan kami tidak mempunyai amal. Edim mabuk-abuk nih kira-kira. Hah? Sama sekali ya ikhwani. Dengan kesempurnaan ibadah, dengan kesempurnaan ilmu, adab, istiqomah, wa beliau masih mengatakan kami tidak mempunyai amal banyak, amal sekema saya ke surga. Oleh karena itu teman termuka nasihat nih kabek tak manfaat insyaallah. Hadir kemis rang surga. Som ojon jono deki ojon ada ojon ngena-ngena. Berarti ban sing ngenanginan berarti. Gampang masuk angin. Nah, kata beliau wa'lam rahimakallah, ketahuilah wahai saudaraku semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Ini termasuk doa daripada beliau. Keuntungan membaca kitab-kitab beliau senika. Annahu qad ghalaba alaina tulul amal faghasat qulubuna wa ghalabat 'alaiha al-ghaflah. Kita telah dikalahkan tulul amal dengan panjang angan-angan. Kita hanya bisa berangan-angan. Insyaallah anak soleh solihah. Dari kamu anak jadi anak saya soleh. Mun sampean tak jadi orang saya soleh. Dari kamu anak bini jadi solihah, sementara ibu tak solihah, tak mungkin terjadi nikah. Kulit sampean ini terlalu banyak tulul amal, terlalu banyak ngenangen, sehingga menguasai diri kita. Ghalabat alaina tulul amal qulubuna wa ghalabat 'alaihal ghaflah. Telah menguasai kepada kita tulul amal faqasat qulubuna, sehingga hati kita menjadi qasat, menjadi atos. Ate ini kepada si atos. Betoh walaupun atos tapi betoh ki bisa mungkin pecah.
Besek sekalipun keras, tapi besek mungkin bisa pelemes. Tetapi mon laate faqasat qulubuna, mola ate tadi ate se atos ate se bengkot tak masuk. Nah, tak masuk pun. Deki bade tanda-tanda ate se odik ni kan. Wa ghalabat 'alaiha al-ghaflah, 'alaina al-ghaflah, dan sudah menguasai kepada kita al-ghaflah, lupa kepada Allah. Hatta ning majelis kadang lupa ke Gusti Allah. Ning majelis lupa ke Gusti Allah, ki ghibah dalam majelis. Ki cat-nyacat orang padahal di majelis tak ingat dekat Allah Subhanahu wa taala. Fataraha maitatan la tata'athar bi dzikril maut. Berapa orang yang telah kita lihat mereka sudah mati mendahului kita, tetapi la tata'athar, tidak membekas sama sekali. Ka'annal mauta ala ghairina kutib wa ka'annal fara'idha ala ghairina wujud. Seakan-akan kewajiban hanya bagi mereka, kita tidak wajib. Seakan-akan mati bagi mereka, tapi kita akan hidup kekal selamanya. La ya ikhwani, kulit sampean bita oning napa cek laku cek deki ta oning, bahkan mungkin mari sini ke ta oning kulit sampean. Rahasia ilahi ini. Berapa orang seepekol, berapa orang saksian seishaten, berapa orang tahlilin, berapa orang, tapi tak membekas. Wala bi ru'yatil mauta, sudah berapa orang yang kita pandang mereka orang mati. Makanya katel naga ngocak bihalisani halih. Katel seepekol orang-orang untuk menuju ke kuburan ini kan ngocak. Undur bi aklik anal muhayya linaklik kam sara mithli bimithlik ana sarirul manaya. Can katel ngocak beun mun ngabes engkau, jika kamu melihat aku pandanglah dengan akalmu, jangan hanya sekedar melihat. Kalau hanya sekedar melihat, hewan pun melihat, ajam nyongo ajam ngetela, tapi tandi akal pikiran. Undur bi aklik, pandang dengan akalmu. Anal muhayya linaklik, aku diciptakan, aku dibuat untuk memindahkanmu. Asal audi atas dunia yalle ke dalam dunia segejaki karamele minta stainless ban. Makin lebih canggih boleh pakai roda. Itu tak asamekol. Nah, modern mana? Stainless bedah. Roda 2 bedah, roda 4 bedah, terserah. Mun sampean tro nyecel katel nyecel tedung dek remeras sana kira-kira. Katel air aja. Gratis. Ngoca anal muhayya linaklik kam sara mithli bimithlik. Berapa orang senompak engkau dia kata beenjia. Kengkuli sampean tak pernah sadar. Mantar pada sadar kula banjenengan sing semangat dalam ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Wala tatta'id bil ayati wal mawa'id. Kita tidak pernah menerima pelajaran mau'izah, baik dari ayat Al-Qur'an atau hadis-hadis, kalam-kalam salah para ulama. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Jika mereka sudah tidak mempunyai rasa takut, indar tidak masuk, tandir tidak masuk. Kok takut tak takut. Ceritain neraka tak takut, ceritain mate tak grimesen, ceritain surga tak teroh. Mate berarti je. Tak ada kehidupan misalnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbira. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, wailun likulli affakin adzim. Celakalah bagi mereka orang-orang yang selalu banyak daripada dosa-dosa, yang berlumuran dosa tidak mau taubat. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran kallam yasma'ha fabashshiru bi'adzabin alim. Mereka adalah orang-orang yang mendengar ayat Allah, mendengar peringatan-peringatan Allah daripada Al-Quran, dibacakan mereka tentang adab, dibacakan mereka tentang kiamat, dibacakan mereka tentang kubur, tetapi mereka masih tetap mustakbiron, mereka sombong, mereka congkak. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar ayat Al-Quran. Fabashshirhu bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka adab yang pedih. Na'udzubillah. Mun beda mau idoh resapeh kaula maenga ka abah tibi bener yang kebenaran, terus belajar dari orang saya, terus belajar dari orang yang saya tepak, terus belajar dari orang yang saya keratu muka Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Abdullah Al-Haddad mengatakan, laqad asma'ta law nadaita hayyan
walakin la hayata liman tunadi. Benar-benar engkau telah mendengarkan jika engkau memanggil, jika dia mempunyai kehidupan, masih ada di dalam hatinya kehidupan, maka mereka akan menyambut panggilanmu. Weh fulan, demak kakek, entara dena pasar, entara dena majelis. Walakin la hayata liman la tunadi. Tapi jika mereka tidak hidup, sekalipun dipanggil, ngeding cek pada majelis, salon tur ngecentur. Tapi ada kehidupan, la hayata liman tunadi. Sekalipun kamu panggil pakai speaker, tak bakal ngeding. Wa narun law nafakhta biha adaat walakin dha'a nafhuka fir ramadi. Api jika engkau tiup, manakala api tersebut masih ada kehidupan, jika engkau tiup, adaat, dia akan hidup. Mungkin beda setitik daripada kehidupan beda apoi dalam kampuan kelak seodi esrepo bekalodi. Walakin dha'a nafhuka liman la fir ramadi. Tapi engkau akan tiup api tersebut jika tidak ada kehidupan, alias tak ada bibit-bibit daripada api, ada mardana. Cuma karya Abu Tomang, semakin esrepo bener semakin jauh. Ini sifat Abu Tomang nih. Esrepo bener tambah odi, tambah bulmul pur tak roga-roga. Ya cek tambah tak gelem. Hah? Apa beri na door press? Aneka nasihat kang kui kolban jenengan. Selama beda apoi dalam esrepo lalol lasare sampean si aroko beda puceng ki odi ngokos ikuni odi. Tapi mau rokok kela kampuan apoi kela mate esrepo tak ada apa-apa. Justru deki ngaltok kapi nih kah Abu Tomang cek tadi Abu Tomang. Hah? Cek tadi Abu Tomang tak tadi apoi minimal tadi marde kan lumayan. Mon apoi ebri bensin langsung lima berangkat bismillah OTW. Hah? Tapi mulai tak ada kehidupan, sekalipun disiram bensin bener tambah odi tambah mate. Ya. Nah, ini kan nasihat kan kui kaulah khusus. Mon urusan sengka pada tak kenceng pada sengkana cuma untuk aman. Berapa kali kelak sholawat ke Gusti Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Penting aki bareng Al Habib Abdullah bin Husin bin Tahir. Du boleh buka le. Camat dah. Kalah meloloh. Orang de rem. Antar mau kita ilmu semanfaat. Termo kita nasihat semanfaat fi din wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Ya Allah.